Mına çöp tuğanlar satılıptır. Qaysı jerin çöp aka? 30 satır mı? Dehqonchilik bo'yicha olib satar. Olib satasa? Olib satasiz. Aka. Satıldı. Qancha shtuk borlar? Dedi de qancha shtuk borlar? 110 ta. 110 ta. Qanchadan ketdi? 360. 360, 160 dedi, odan keyin 260 dedi. Sen oşol bağlarga göngөнлек да убагында. 260'dan былтыр ушул убактары мен беде алган элем. Бул 360'dan кетиптир. Беденин баасы 360га түштү десек дагы боло берет. 103 миңге. Жаңы туума торпогу менен 103 bin lira. Turpog erkek. Yo mayaqqa yetalash. Bo'lsam chekamidan yurish. Qancha bu? 103 bin lira aka. Oldu. 103 bin euro. Bu da üçlü bağ oldu. Туғандар, ушул уйдун ээси ким? Мынау алдыбызда турган берки чекеде турган кунажынды таандыңыздарбы? Эгер ушул уйдун ээси болсоңуздар, экран бетиндеги телефон номерине байланышка чыгыңыздар. Бул уй азыркы күндө Зулпиев айыл аймагындагы Мырза айылында ушул кишинин үйүндө 2 айдын жүзү болду келгенине, ээси келсе кайтарып берем деп турат. Тез чалыңыздар. Кудайдан болуп бир аз кар дагы жаады. Карда баалар кандай болот чөп тумалар? Бүгүн бир аз сиздер менен биргелде билип өтөлү. Бүгүн 9-февраль 22-жыл. Мына чөп баа болду турбусу. Yok şu stoydu. Мына беде акелер. Bede. 200. Баа болду да? Канчага бербей атасыз? Сиз чыгарып турасыздарчы? Сиз берип атасыз, Айтпайлы койчу. Айтпой. Адамго 355 сом пул. Адамго негизи неме? Тартылбайт. Просто бааны о Россияда туруп 355 сом болду. Мына багыл. 355 сом. Сиз канча дедиңиз? Мен 70. Жакшы. 70. Бир кайда жазга кичине жакындаганда түшүп баштаптыр, а? Түшө берсин. Элдерге. Айтып коюм. Ооба. Эл өтө көп. Ел өтө көп. Коют дагы ошончо көп. Акалар, мына паянын баасына көп болдуңуздарбы? Жок. Саманды билеличи гана, саманды. Саман кайсыл жактыкы? Жаллабаттын саманы. Жаллабаттын саманы. Канчадан берип айтасыз? 350. 300 сомдан кесе бересизби? Бербейсизби, а? Özü koşu 300'den geldi de. Öz негизи Бишкектин саманы, то есть Кыргызстан саманы кымбат болду да, Өзбекстан арзан болду да. Неге? Özbekistan'ın samanı piresi Кичинераак болот. bizim bir piresi onların 4 piresi. Ушундай кичине болот. 3 kilo, 4 kilo. Bunlar 15 kilogramdan üstü çıkar. Ооба, мына будай экен, а? Arpa bu. Арпабы? Arpa, ağ arpa bu. Будайга окшойт экен бирок. Budaydı. Бирок мындай карасаң арпага окшойт экен, туура айтасыз. Туура айтасыз. Эми бедеге көп болдуңузбу? Канчадан болот беделер? Bedeler buna 400 aldık 410'dan getirdik bedeler. Saman 350 eкен. Saman 350. Hasta telefon getiren buraya ama Oldu. Oldu. Assalamu alaikum. Aleyküm. Bedeleri көп болдуңуздар, сатылган чөптөргө. Канчадан кетип атат? 420, 410. Yaxşını 400'den vermeydi. 400'den бербейт аба, мунуну. Yaxşı bir de pres vermeyip. Ушуну канча деп атат экенер? 410 сом берем. 410 сом. 410 сомго 410 берет экен да. 400'den бербейт, а? Берет экен да. Жакшы. Мына сатылып кетти бир болсо.
O көк беде satılıp кетти. Şu bedeni sattınız mı? Bak kimden sizden mi? Lo şol pres kimden eken? Bilmedi şöyle pres. Kancılar tirakeler? Oğlan tortlayın. Lo şolu eken kancılar tirake şunu. Je bak çok güzel. Bilmedi. Doğru tortul yaptı. Ne bede mi? He. Kancıdan gitti? 175 kıldı mı? 375'ten. Sağlığını mı? 375'ten getirdim bede. Gördünüzdür. Ular saman satıldı, je olsun жерде максатын кызыктыра. Сасы жүргүзүп калды. Чөп ошончо туугандар. Чөптөн эч кандай кызылат болбоңуздар. Чөп чындыгында ошончолук көп базарда. Дагы бир күбө боло турган жерлерде сол күбө болобуз. Qanchadan? 380 mi? Бул ошондо кандай экспорт кылып калабы? Esparsi. Экспорт, да? 300 канчадан берип айтасыз экен? Ana bir yer. 380 sek bir veytten. 380. Saman eкен. Kaçtasın? Kança tamam. Kançadan ketти экен? 328 saman mı? 2300'e gidecek. Жетті. Çıkarıp algan тең. Sen aldın. Buyursun. Ha, qayсы канал деген болду. Ana, тугандар. Дагы бир анда саман сатылып атат. Aka мына саман канчадан кетти? Aman 300 somdan beri oldu. 300'den berdi. Өзбекстанки, ha? Yok. Bişkek. Бишкек mi? 300 somdan. Kokboyun çön 190 som tam oldu. 390, Tam oldu. 290. 3. O ona mı? Buna ben jölüm turam. Siz be. Тазакен да бул, таза акча экен, а? Eksport edarlar çok da. Мынакей. Мынакей. Кышкы баалар деп кой берели. Кар жаагандагы баалар деп кой берели. Kotor kaldı da sen 190 tam oldu. Ötede 360 da kaldı. Мынакей, кар жаагандагы баалар. Sen bu internetke çıkıyor dünya öğretmezsen YouTube'a çıkıyor. Паяга көп болдуңуздарбы? Канчадан кетти базар ичинде? Kaçkanı 80 mi? Payanın 130 tanesi 5700 som oldu. Şunda kaç somdan aylandı? Şunda 7 somdan. Siz o өткөн базардан айттыңыз. Keçe pazar. Кече, ол мында көрдүм. 51-ден айланып калат. Keçe 70'ten gitti. 70'ten кетти да. Жакшы. Туугандар көрдүңүздөр. Бүгүнкү той баалары Жаңылкат жол жээгинде жайгашкан. Мол базарында той бааларын. Kayga topadan çıkan topa çöplerine gitti. Bir alamam dedi. Ооба. Эми сатыш керек, жазга жакындап калдык дегендер келди аттең. А? Жакшы. Мына ушу менен соңуна чыгарылыштар жаккан болсо, класс деген белгини басып, ой пикирге комментарий калтырыңыздар.